Trubor nakaslem jong unongsan hima. Kahenyo Trap Integrated Territorial Organization kentop ya kamaurin keneng area Batka West Giant Hills. Hapo ka jingelam ukresen kso ubadai u General Secretary ke West Giantia bat uban Shem Nonglan u nong yalam kamaurin keneng. Kilahiar hasilenter kasurak NH6 naduk maurin keneng syaduk jawai bypass. Kaseng kalahiar ban jurep hadian balaap kemi lenti ba kasorkar kalakular ban maramot yakani kasurang kabala kular do menteri rang ba ka jella u Konrad Kisangma Henry hadu menta ka klempat la ban le AA bat kumta ka seng kala dawa na kasorkar ban maramot no shisandan hapo laisngi lem kumta ka seng kan shim dakiwei pat kilat ban penbor ya kasorkar ban le ya kabadon kam. Nagatagadao, kani di bajang sedap pendap kendau. Kisah ni tatliu bahek mata galak pendap kendau. Beci lentang kini surak kalau putih. Kamhara. Tega don katu, surak itu pet minta borok silter kini surak nasional TV. Ini di kitu kan traktor ki baterai kini surak manusnem ki repair tambah kitre belum melak kitre tang benjo pisah kitre ra kata benong benbaha kata kacai kedui benha kata kenting sekian nene kani ru kedai bala kidang sudah pendap kendau kani kebe ra baile itu soling pilih ini ini surak kan insyaallah Dia ngerti. Hey, this then kada Seng HITO nilewan ban ya jurep ya ne sorok lor gajing sniu pelat jongu bat nilio iru de lagi kemat baga jingyai ene gajing ban jong pai pa kalong gajing na gunta banibe hagino gino gi kam kiba kimut ban lei tangi kerpat ya ka Meghalaya Demonic Alliance bahkan pensna yaune surak apa laisngi lada kasorkar kamsna kampensna yaune surak nikum keseng ninom syong kliti ninyai ba iskmat tegahagaweru lada kasorkar MDA ka penbha pendiat yaune surak kedai gejingsuk hijongki ban kayito ya udah yang lengba kane kasurang te ngikum keseng ni penpau sya kasorkar bakan simkia ya une surak kenang ba kalek kawan jong pai ba kan pensuk khamtam yaki bakin suk ban kayito ya udah yang sya kane kathan jongi te jingkerpat jongi ban pensina ya une surang naduk maru kenang haduk hi jong kathan jantia hi berok kawai te hakawai ru katkum gejing yo i jongi bau Konrad ulawan hi ban saki de lagi khmat bat ulawan hi ban pus ya gadur ya une surak Henry ngim kwa bau Konrad bau unyo tang kalai bat ke subscribe Henry ngikerpat bau peni syagi pai ba Henry tolek dagi kam wat nom peni tang ha gadur tang ha ke media ngikum ke HITO Nikerpat jur ya kasorkar bahkan simkia ya kene kecing dawa kene na kebentang untuk usuk na kebentang kecing ya nanti jong pai ba lang dawa Kagisngi nagaliang ka HITO bas
tia bat ka marung kenyang area ngilawan ban jurep yang yune sorok abayade bat jongga jentia bat jongga marung kenyang ngila yu iba bun kipung dak kha gila dapang ne ha sorok naga daw bo ukon sama luwan kemi gane sorok ke por memit samar bagi high level gile saja ke por memit ban hayitu do jong balai ke sarkar kala ong kemi ban maka dina bisa kamar ke bisa do jong kala saja ke kepala jong mat bat ni kalian jongi kasang ngin omsong putih ngila dawan ke sarkar bukan sinay una sarok ako kelas ni nakaliang jongi ni nakaliang jongi ni ada pula ban sinay una sarok ako kelas ni di kum kasang yung ban seng yin phayat na ikali nang tena sor jawai ban khang no keneng mungkwa bagi kini gi driver ngingkwa bagi ni kaliret bakin saw bakin or subuh lada kikali ki aksiden wan kulit monoban pe ni ka sarkar namar balai ka fine gala le cek sarkar lada ki driver ki bakla claim dang sebel ka fine kila fine balai pada snew surok pe kene subuh da accident balai ka police department ka sufan kulmari kini ki driver jongi tangi na kaliang jongi in omsong kriti but in selek dawa be hi na ki bor bahlor lada kimla ban le no surok ki pesan ni nagaliang ka HITO maun pinang setel hancing ng pemilihan terkatang buat ini di rasen na Western Health ni layan dia surok buat juga ni ka national highway ka surok kabaya na Silong sa Juway dek nani na maur kenyang hadu kan depoy sa Juway ka surok kalong kumni PUI kumbaga PUI bakalong kumni langsung pendap ton daki kideu keleu kabahe dijeliu langsung pendap kideu ini subuh kecil yang mat sarkar lada cia ke bas neu kum kicik aksiden kum ka ong be kicik aksiden hi kakak ke bas cia na kapor kum no sarkar kan le mana kan ni kum bala ikren ini bar tepat di konrat lawan benjurut ini surok ngre kecing sisa umri bawan benjurut ini surok wan benpej ki kali lejong ki high level ki kali ki duyong jero lada umut banwan hi benpej surok bali wan polsngi ban yo i kecing sai ka pum ka kendeu kat kan ni henry la sutap et miau usong bawan lawan da dek wan surip yang surok Silong Juway jisha uknam bat betul surok ban pelaj yang kali ni jom ini kumbalak kren berat nakaseng hi ngi ai por yu tang lai sngi bon maramot no ikani ke surok telada umle hapo lai sngi kaseng kan sa sim da kasin jam da gawai pa jadi best jenis Iwan ban Marumot yang surok kita jadi jadu sa marung kren bas liap babun dan kita perlu ka jadi kapur liur datang tanggung jadi kapur kala long mana tu mesti kawan kelas setel po best dia lahir baru nak benar bon sepele no ya ketong surok bawat adu mentah di sini ini iba bila sedang berpetrai ya kata bang berat ular ini baik ini yang saya ni dawa bag sarkar kadai bansna sindon apo lais ni balada kamla bansna ngin sawat kilat inti bahap le dakung waipat basa kawairu ngin liang kai sai tio nginom pediang balada sarkar kong bakam don pisa namar ba ngiyoi babu ba kitrok high level kini kitrok kideu yong lerong tang sagi politician sebat segi parti. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.